Inhlaka Production inethulela umcimbi womkhehlo kaSamkelisiwe Gazu ekhehlwa indodana yenkosi uMelusi wakwaZungu. Mbukeli lapha ekhaya asikhulumi kakhulu ke namhlanje sithi nje bheka ubuhle bomcimbi. Isisho sesiZulu sithi amehlo awaphathelwana, kodwa ke Inhlaka Production ikusikela kwelinonile. Lalela izinkulumo zamakhosi, izikhulu kanye nosazwayo emva kwalomkenenezo. Uyazi angihlaba umxhwele amava amakhosi abantwana kanye nosazwayo. Uma ungalalela lezi nkulumo uzovuka usithintithe. Ngenhlonipho nangesizotha ngicela ukunikezela ithuba kumahlatshwayo asifinyelelise emakhosini nosazwayo bethu langelihle. Namhlanje sila sizobuka uZulu emuhle kangaka, sizobona ke into enhle kangaka yakaZulu, indodana yenkosi izokhehla unkosikazi wayo. Mhlambe ke la amazwi ongawadlulisa ngasoke lesisikhathi. Ukubonga nje inkosi ukuthi nenhlanhla enkulu ibe namandla uNkulunkulu ayiphe wona, yaba nokubambisana nabantu abayo bonke nondlunkulu bayo bonke bobathathu, ngoba namhlanje nje umkhehlo lo ukhehlwa inkehli indodana omdala wenkosi lapha kaMacebe ekhulu, umntwana ke odadewethu, mina ngizela njengomalume. Yebo ngakho ke sizohala siyingxenye yokuba sizobungaza, sizohlanganyela kulomcimbi omhle kangaka la khona amakhosi ephuma ngobuningi bawo nawo ngokubungane obuhle nenkosi uZungu. Ukuzwana amakhosi asuka iLembe district, asuka ngaphansi kweNdlovu district, iKing Cetshwayo kusekhaya phela kithi kube iZululand, thina kuseKing siseKing Cetshwayo la idistrict yethu. Ngakho ke lokho esikuphakamisayo ukuthi okuhle kakhulu kuhlangana ngobuhle. Insizwa zamanje asayikhonzile kakhulu lento yomgano, kuthiwa kumosha imali kwenza ini. Mhlawumbe la amazwi ongawadlulisa ayikhona intombi sayibona zinhle, sifuna ke amazwi ongawadlulisa ukuthi ke ayithathwe phela lezi intombi bakithi ayingayigcinela ubala. Kuliqiniso lakho dadewethu ukuthi efuneka insizwa ayithathe intombi, kodwa ke okusalayo ukuthi sekufuneka sigudluke kulowo yambono nezinqumo zika Paul Shepstein owathi kufuneka kukhishwe inkomo ezo11 makuyingane yendoda nje, makuyinduna ufuna u16 makuyinkosi above 20. So okukhulu ukuthi sefuna sikufunde namhlanje ngempela sekuzindleko khona kuyiqiniso, kodwa okuhle kakhulu ukuthi kufuneka bafunde abanumzana nomama bemizi ukuthi kuxoxe uma bekwakhiwa imizi. Izwe lakwaZulu lisakhile hayi manje, izwe lakwaZulu lisakhile. Umuntu weganiselwa ngaphandle kwenkomo kuthiwa indodakazi yakhe yokuqala eyophuma iyogana sekokhishwa inkomo, ziye kulowo ngathi ekhaya kumnumzana lo ogani obeganisile. Yebo kwakunjalo kwaZulu, akithi nje mabe ngiyoganisa ingane yami izohamba igane ngoba lapha ngibaganisela khona banankomo. Sekuthi uma undodakazi wami esezala lapha noma sethola umngane yentombazana isiphuma iyogana mabe iqondane nomuntu onamandla, amalobolo lawo siyodlula eze kwakunjalo. Kodwa ke ngenxa yalokho osekwenzeka namhlanje ukungethembeki kwabantu banamhlanje akusekho ubuqotho nokwethembeka, ngoba umuntu ungamganisela emva kwalokho ashaya chithe usitsotsi ukuthi adle phansi, ashaya chithe nengane yakho angabheke emuva
futhi angasahlonipha nesivumelwano sasenzile Nesivumelwano esenzile. kodwa nje ngokweqiniso uqiniseka dadewethu kuyasinda namhlanje ukuganwa Yeah. kuyasinda kodwa ke ukuthi abazali beyibukele sihlukane ka Port Shepstone kwakulotsholwa nangokudla kuqala Yeah. iqabetho zamabele zindlubu imbumba konke ukudla okwakucoshakala leso sikhathi uma bekulinyiwe kwakuba ingcenye yokuthi kuyalotsholelwana Yeah. base kufika ke lokhu hayi sekufuna manje khiphe ama-1000 so amaphupho ekhova asakhuluma namhlanje Yeah. Angithi nje isizwe samaZulu sihle sinezinto ezinhle usuku lokujabula usuku lokukhombisa futhi ubunye nokubumbana siyajabula masibona inkosi yakwaZungu iphelezela umntanake ezothatha umakoti lapha kwaGazu ezweni saseNkandla siyazi ukuthi kwanqamalala la kufike inkosi yakwaZungu amakhosi onke ayiphelezele nathi siba seNdlunkulu sijabule kakhulu kwaZungu ke siganiwe ukukhumbula ukuthi umama wethu lapha kwaDlamahlahla uNdlunkulu uGwabeni kanti naseyibindini ukhona umama futhi owugwabeni kanti futhi ukhona futhi uNdlunkulu okaSijulana futhi wayegana inkosi Solomon kusho ukuthi ke kwaZungu vele nathi sizile la ngobuhlobo obukhulu kanti futhi size futhi nakomdlunkulu sizohalalisa ukuthi impela kuhle esibona sikwenzeka kule ndawo. isiZulu sithi ke ayivuki imizi yobaba mhlambe ke la amazwi ongawadlulisa einsizweni sayibona intombi kade isina nomagazo zinhle zivunule zinhle zinjeya kepha ke bayashoda labafana noma ke labantu besilisa abazothatha lezi intombi into ezigcinile amazwi ongawadlulisa kubantu besilisa noma ke kubantu abangabafana abasakhulayo ukuthi ke ayivuke imizi yobaba ayakhiwe imizi mawathathe lamantombazana. Uyabona ke ungikhumbuza amazwi uyakhulunywa isilo samabandla lapha emkhosini womhlanga ngesikhathi kuvaliswa intombi eziyogana eintombini ezazicela emashumi enkulungwane kwakhona nje intombi eziwu35 yakhala imbube yathi hayi akuhambi kahle ngakho ke insizwa ayiphume insizwa ziyosebenza kodwa futhi ngokwesizulu kuyekuthiwa nje iqeda amanzi ngolimi uma ngabe nje insizwa imisela ukwakha umuzi kayise iyowakha njengoba sibona namhlanje nje unenhlanhla ke uMalusi umfokaZungu ngoba nakho uphelezelwa uyise abanye abasenabo yise ababaphelezela kodwa ngithi insizwa hayivuke zithathe zinhle intombi zifuna ukuthi zigane njengoba siyibona emhlangeni nje ziyafuna intombi ukuthi zigane ngempela sakhe imizi yobaba sesingaze siphinde sibadala bezingafuni ingane insizwe ezincane ukuthi ithathe siyophinda phela Indaba ezitha siyabonga kakhulu. Thokoza kakhulu. Ubingelela dadewethu wenhlaka production. Namhlanje sila Nkosi yesizwe namhlanje sizohalalisela uMelusi sizobonga into enhle ayenzile kangaka mhlambe ke la amazwi ongawadlulisa kuyena ngosuku lwanamhlanje. Sijabule kakhulu kumntana enkosi mangabenza nje engazathi ingane zonke zamakhosi zingayisika lephethini ngoba ubuhle loba benzayo kungathi njengoba nakho uzalwa inkosi acekele ingane zabantu phansi kodwa enze ngalendlela okwenzakala ngaye isiko nejabulisa ikubo nekubo kwamakoti. Dadewethu uma ufika kuleso sihloko empeleni siubukhosi bala eKingcetshwayo nabo bonke nje abaholi bala eKingcetshwayo sibambisene nabadidiyeli nezinduna zeinsizwe ekuthaneni njengoba sazi amatshitshi ayakhiwa ondlunkulu bebambisene nonomehlo nathi ke siyamakhosi sibambisene nabadidiyeli bonke sizama ukwakha insizwa njengoba ubona nje ibutho iningi lalo yintsha iningi la ebuthweni sizama ukugqugqumezela lezo simo ezinjengaleso ukuthi lokho ayisikubona kwenzakala lapha eSandwane ukuthi khona ibutho manje lentsha sizama khona ke nje la eKingcetshwayo siyakwakha futhi siyakubona kuyaphumelela. No indaba ezitha angikudedele ubumnandi busebuningi sisenawe angikudedele. Ngibonga kakhulu dadewethu. Ngiyabingelela ngithokoza kakhulu ngaleli thuba ngibingelele nababukeli benhlaka production. Namhlanje indaba ezitha sila siphelezele ke umntana enkosi uMalusi ngwakaZungu uzokhehla unkosikazi wakhe uzovusa umuzi kaGwabini amazwi ongawadlulisa kumntana enkosi esenze umcimbi omuhle kangaka. Angazi impela thina singamakhosi kakhulukazi angimangali singaka lapha ngoba lezi zinto lezi nkosazana enjena seziya ngokushabalala futhi uma ingasukunyelwa ngamakhosi izoshabalala iphele nya
bese nje kuphilwa ngokuthi manje umuntu kwenza umsebenzi onjena khona omnye inkosi ebengihleka ithi ngesilungu kusho ukuthi engagement le Yeah. ngakho ke into okufanele siyisukumele njengamakhosi sibonge kakhulu kusengwayo inkosi yakwaGwabini ukuthi yenza umsebenzi onjengalo futhi nanini ithuba elinjena lokuhlanganisa nje isizwe sikhunjuzwe izinto ezingamagugu kusona ikakhulukazi nabantu abancane ngibona bebaningi kakhulu abantu abancane la into enhle kakhulu lena ngoba sonke siyakhula siyedlula bakwazi abantu abancane ukuthi lento baqhubeke nayo ngakho ke siyamhalalisela uGwabini sihalalisele naye osingaye lapha namhlanje sethemba ukuthi lokhu kuba isibusiso esikhulu kuye ngoba kukhombisa ukuthi abazali ingane bayikhulisa benza konke okusemandleni abo kodwa nengane yakwazi ukukhuliseka ngoba kuyanhlangothi zombili khona ingane engakhuliseki khona abazali abangayikhulisa ingane ngakho sonke sithe cha asisuke phansi sizombongela uGwabini sibongele naye osingaye lo mbuzo obuzayo Nkosazane umbuzo omqoka kakhulu kabi ngoba singashumayela sizikhihla amagwebu sikhuluma ngendaba ukuthi abangahlukunyezwa abantu besifazane ayengahlukunyezwa izingane kodwa mangabe singayasifocus lapho kufanele bekhona okwabantu bedlulisa ngoba kwenziwa yibona kodwa ke futhi badinga olukhulu usizo nemkhulu imizamo ofanele sikusukumele ngisho uhulumeni nathi nje emakhaya sikusukumele ngisho thina emzini yethu sikusukumele mawunendodana kusuka phansi sencane uyifundise ukuthi ihloniphe omama ihloniphe izingane kuyoqala lapho singakakwenzi lokho sisazobhonga nje emswaneni kungabikho ukuthi kuphumelele lokho kwenzakalayo kodwa into njengomkhosi womhlanga siyabonga kongangezwe lakhe sibonge umntana enkosi owawubuyisa wawuqinisa kangaka letho ngoba wawungenjena njoba ngizwile ukuthi inombolo lokukhulunywa ngazo kulokade ukhona u60,000 kodwa ke into emqoka ukudlula yonke ukuthi akungabi yibhaluni ukuthi mhla uma umhlanga kuyibhaluni eligcweleyo kunele phakathi kwemihlanga akukhona utho kwenzakalayo funa be nama effort amakhulu ukuthi umhlanga kube ukukhuthaza kodwa phakathi komhlanga nomhlanga kube kuningi okwenziwa inhlelo kodwa ke ngibuyele kulokho kwabantu besilisa ukuthi ayikho indlela umqoka ngendlela engeke ngize ngiyigcizelele ukuthi ake sithathe manje focus ifake abantu besilisa futhi abancane ngoba ibona vela benza lento yokuhlukumeza omama kuyashaqisa empeleni mabuka inombolo zabasifazana ababulewe nje manje ngisho nangenyanga yomama le kade esanda kwedlula befunda njalo uvuke kuthiwa kubulawa umuntu wesifazane ngakho ke ngithi angeke ngigcizelele ngokwanele Nkosazane yebo no sabonga kakhulu indaba ezethu ngesikhathi sakho kuthokoza mina ngibonge nakubalabukeli angibingelele kwinhlaka production ngibingelele sisenkandla namhlanje ngokujabula ngobunsizwa ngoba mawinsizwa kusahambeka kusaphileka funeka unyathele uhambe ngoba inyawo ziyephana kodwa izinqa ziyancishana ngoba alukho oluthola uhleli phansi ayi bakithi sijabulile namhlanje lapho umelusi wakwaZungu uGwabini uHamashe usengwayo okageda owaphuma ngenona emgodini esaziyo ukuthi uzalwa inkosi uGwabini lapho ezohlonipha umuzi wakwaGazu ehlonipha ingodosi yakhe usamukelisiwe Gazu esikushayela ihlombe nesikujabulelayo masibona insizwa yenza kahle kanje ekhweni layo bese ngeke sisuke olundi size entweni engacacile bese ngeke sisuke olundi siye entweni eyihlazo njengoba usibona silana sizo entweni yensizwa ezokwembesa ezokhehla emzini nesikhuthazayo nesigqugquzelayo ukuthi amakhwenu bafowethu hambani nephambili ningagcini nithe baba ningabhukhi amalawo kepha kufanele nizame ukuhlanganisa amandla noma kunzima uhlanganisa ukwazi ukuvela ekhweni lakho kuhle sikubona namhlanje siyakukhuthaza sazi uZulu onje sazi uZulu ohlonipha amakhwe sazi uZulu ohlonipha izingane zabantu siyabonga bese kungathi eminyakeni edlule abantu sebeyakhohlwa ukuthi bahobani kepha sibona manje into yakithi iqale kwa iyabuya sithi ubuhle nje abuqhubeke buye phambili bengizothi njengosomnandi ngicele ukukhuleka kusuka kwingonyama
indlula mithi ende yamakhosi kuze emakhosini onke abhekele ingonyama ukuthi ayikhona ngiyacela ngingebani ngingelutho nje ngibhuquza ngumata phansi ukuthi hayi ake kukhuthazwe kizo zonke indawo zamakhosi ukuthi kwakhiwe isigungu sokwakha insizwa kushiya ukuthi ayikhona hayi akube kufishana okunye kuze kwakheke imizi izinga lokomiwa lehle ngoba phela kufanele sikukhuluma ngeyikho abantu bagcina umnsizwa babo insizwa zithande insizwa zizoba namandla ukubhekana nentombi ngeke ulibambe itshitshi udiyazela lokwehlule lawini bese kuvela ihlazo insizwa ihlulwa intombi manje ke siyakhuthaza ukuthi endaweni zamakhosi akwakhiwe ngempela uhlaka oluthile olwakha insizwa oluqinile la kubonakala isihlava la kulimala khona insizwa ngoba siyabonakala vele kuphi nakuphi akekho ngathi ngakubo akakuboni kuningi futhi kundlela ningi khona abangakaqondi ukuthi umsizwa buyini buzalana umsizwa yibo obuzala ukuthi kwakhiwe imizi hayi ukuthi njengoba silana sinesizungu sisele sizokwenza kepha sizelana ngokusingatha insizwa nokukhuthaza ukuthi nenye insizwa mayenza umcimbi onjengale iyembe sekhweni umsebenzi wezinye insizwa hayi ngokucelwa mawizwa into ngaphakathi yomsizwa iphila ikuyisegazini fanele wazi ukuthi hamba uyosekenye insizwa ngoba nawe mzukwane kukuwe uyasidinga siyokweseka futhi awuzwake sothole siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho baba siyabonga kakhulu sawubona nkosazana ngithokoze kakhulu ukubingelela inhlaka production mhlawumbe la ngiphi igama nesibongo ngudlula bebhejile ngasemdletsheni sibonga Dlula bebhejile sayibona insizwa hamba nazo njengamanje zaqisha nibheke phi niyokwenzani siyoshaya imali lokho esikuzela usushilo ntombizela uzoshaya imali siphelezela umntana enkosi sizokwenza lokho esidume ngakho kokukwenza umcimbi ube muhle amazwi ongawadlulisa kumntana enkosi ukumbongela noma ke ukumfisela okuhle esathatheke unkosikazi wamfaka emagcekeni ekhaya ngathi nje kumntana enkosi ngiyamhalalisela kakhulu nendlunkulu yonke nabasemzini esize ngabo la ekhaya siyabonga kumakoti wakithi sithi nje kwande okuhle akuzugcina ke namhlanje kuzudwende nalokuba kunje inkosazana awuzwake bhutam sabonga kakhulu ngesikhathi sakho ngiyathokoza kakhulu umbukelo inhlaka insizwa zihamba ke manje ziyoshaya imali nokuyinto ezithi zisukele vele le empangeni zithi nje zizokhombisa inkandla ukuthi ke iyini imali futhi ke idlalwa kanjani imali uma kukhulunywa ngemali empangeni Jabule kakhulu lolu suku lukhulu kakhulu nakuthina luyisibusiso ngoba asilutho ngaphandle kwamakhosi kufanele siwahloniphe amakhosi sihloniphe isizwe ukuze sokwakhe isizwe esingcono sizohlonipha nangabezizwe uma ngabe singakwazi ukuhlonipha amakhosi akithi sihlule ukuhlonipha impande zethu sohlonishwa ngobani asibuyiseni ke kahle bafethu siwuZulu ngempela singamabhinqa siyikho konke sihlonipha amakhosi sihlonipha impande zethu sihlonipha abazali bethu namhlanje uMelusi uzokha imbali yakhe uzothatha imbali yakhe uyoyitshala lapha yakaZulu ngiyazi ukuthi ke noJama silindile Nkosi yami iBliss mhlambe la amazwi ongawadlulisa kumele usuku umkhuthaza uphinde ukhuthaze nje nentsha siyazi ukuthi imshado yona ikhona kodwa kepha ke la ukukhuthaza bafowethu ukuthi hayi bo vukani bafowethu ayivuke imizi yobaba engakusho nje dadwethu la abalobole abalobole abasilobole ngempela bo manje abasilobole ngempela ngaloka lokho hayi ngempela bazosala kanje nathi futhi basenza ozenda ziyamshiya ngoba kubhlungu kabi ukugugela ekhaya akekho umuntu othanda ukuthi esemdala angashintshi isibongo hambo ye komunye umuzi ngaleyo ndlela mangabe sengiqomile ngakhetha insizwa wangikhetha ngakuvuma ngithatha uhambe uyongenza ngiye ekhakini ngiyokwazi kuyokwelekelela ngwakhisa umuzi wakini amadolo esavuma musungithatha sengigugile bakithi yehene nisishadeni webantu besilisa siyayicela Jama bakithi Jama ngiyakhuleka phela Jama kasishado kulungile mbukeli nawe uyazi sila sizokulethela nje into enhle kakhulu okwakho ukuthi ke uhlale ku screen center ka ungasuki inkosi yami ubuhle bukhona amakhosi akhona undunankulu wakaZulu Natal ukhona ubingelela ukhona sisazombona sizosiphathela uhlelo kusakuningi asazosenzela khona uyazi sibamba kanjalo inhlaka production igqilaza online